Sia. Pacquiao ka Thurman? Sia. Hey guys, so current guys nato sa tindahan sa akong papa na experience na karon nag-live viewing ni Pacquiao guys. Naha kay tao sa gawas guys, no? Naha kay tao sa gawas. So banak kayo sa gawas guys, no? Kay ang setup sa akong papa guys is taas kayo ang audio. So karon namin din si Sod with Brad. Say hi Brad. Hi. Asa mo ko Brad? Ni Thurman o ni Pacquiao? Pacquiao. Pacquiao, yan. So guys, asa man mo? Ni Pacquiao o ni Thurman? Banak kayo sa gawas, no? Dili ta kadungog nila guys. Kay ang setup is banha kayo. So karon guys, yung guwit nato nga duwa is na nagyod. Start si guys. Ngano ka guys no nga si Thurman support kayo ka hambog. Nga matilin na si Pacquiao. Atong kita ng duwa o niya ni Pacquiao guys. Because that's give you more motivation and work hard, like determination. Yung gagaon kayo si Thurman guys, no? Okay guys, start na ang game. Sulod na si Thurman. We're gonna go down, dude. We're gonna go down. Pacquiao's gonna win. Woo! Seryoso na kayong mga naman sa tao sa gawas guys. Look. So mga naman guys kay nag-kuhan sila. Kisag yung mag-daog si Pacquiao o si Thurman kay si Thurman guys, gagawin kay guys, may guys, may guys, sumbago si Thurman guys. Oh, there we go. Ano ako idol guys. Okay, here we go. Pacquiao is in. Ano yung poster na Brad? Wow. Pusta. Yes! Makalakas ka. Miss Philip eh. Kung ano ka nang masaya naman. Udaog si Pacquiao, Brad! Udaog si Pacquiao, guys! Udaog na! Woo! Hyper na si Thurman. Hyper na kayo. Isa. Yay! Yay, no morning. Sakita ka doon sa pinig. Karong duwaan. Hindi ko magduwa, mas islam. Oo, sakit ka doon sa nakakailaw. Sigurado na.
Oh, going around. Break na siya. Nice. Oh. Nasa yung pagkitan ng bukan. Round 9. Diba, nilimuling mo na si Pacquiao. Lagi ni madagi yun. Ikaw, sige naman pusog yun. Mag-iya ka sa baano, mga round 10 yun eh, patusog yun. Punch ba? Go, Pacquiao. Round 9 guys, round 9. Championship is on the line. Manny Pacquiao, the 8th Division World Champion, boxing's only 8th Division World Champion. And so far, Manny Pacquiao has looked absolutely sensational. Come right back down to the body. Again, Chief Thurman is hurt. That's all he's fighting Very here. hurt. And again, Pacquiao targeting the body. Oh my goodness. Thurman is on his bicycle once again. Pacquiao sends. Basta di matumbas pag yan ako na. 1 minute. One minute. Isa pa. Hey, tama. Oh! Iyak na daw. Power! We are the champions, my friend. Dog na. Dog na si Pacquiao guys. Nalubot ang kalaga. Nagsimpo na lang ko. Set! Thank you for watching guys. See you in the next vlog.